Gicha bwatanse se kinde ya se kanisa yeside nyabigina iye kutoka se bunge ya South Mogranga yanko bwatikana ne yombe bibere bya roka ne kubune kanisa ya nyabigina kone ngana na baigeni be kanisa bagote abuna ni ge kanisa yo mobera ya usaba igeni kurasa kanisa yo mobera ba roka ne kuka ni kanisa ya sogote abuna na huwa lenga batangani ya sense meyo yanko bwatikana ne enga ke kanisa yeside ya roka ndako bagana kana chintunde ibere egento kerero ko tsege chikonyara bwatika sense meyo abantu 10 nigo bagende to kurwandira mabugima abo ko kana nuko saganwa ekadose gichategeteme ye kanisa robotiro asenchira yobuime ime yanyabigena SDA South Mogrango county ya Kisii Netisege chiatakali tukori ya Jumamosi ase kanisa yo chinga kicho moja gabo gosasi magento kerete gati y'abantu gotegoro chingoma maiga yo gwateka wetisege Noinabo abarandi babwate chibukuni ko bachibegetense na gochaka kuminana n'abantu bande obono barenga bwatane n'abegeni be kanisa yu amone kanisa ya yomobera igento keretse konyara ko bwatanse ko ikabanta bange konyara gotigerwa chinkoma Nabo abande ni ko benyoreta sabe maiga yo kugwa abande kubukerera gotamera na kurwanira obugima bwabo wacha Nigo tokumena no musbati oyurenga gosagano kanisa ime ikakuruswe gatamba kya yomotwe n'abantu be kanisa yo asekeri bakomo mochi abuna nero bwarigane ti abantu bache gosagana ekanisa Mumeona hapo eti wamechipaka mapandeti. Hao wote ni mimi walikuwa wanapiga. Mkiona mapicha ni mimi wanaendelea kugonga. Wakasema huyu mama ndio ameleta hii omobera hapa kwa kanisani, tunataka kumuua. Nanyina bo gati y'abageni be kanisa ya nyabigena obatikiro chinkoma chintindi nigebe sokiriko nyaroko kwana nege kole kyo kubwatekana nenchira bagendrete kosekasegwa yenko bwatekana no komina kogendrete kati yombe bibere bye kanisa ya SDA yamaiga ye kanisa ya SDA korokana kobagakana chinsemo ibere omobera abakukuja wachenge hapa ili wanataka kututoa wakati tunaendelea na maombi tutoke nje ili waingie wanalete watu wanakuja kutupiga hapa. Hiyo sababu ya kutupiga inatushinda ni sababu gani? Waliya bateme tugotere chisegicho niko nabo igo benyorete asabe. Mimi ni mmoja wao, nilienda kusaidia mata vile alipigwa, ndio nikagongwa na mimi nikagongwa mpaka nikaanguka chini. Tunaomba ukweli ufanyike, sisi ni watu wa Sabato. Waende mahali wanaabudu mpaka hiyo wako na maneno tukae tuongee. Nonyina boni gyagotebekana buna niko yabeto muichano monene maiga gati yabegeni ase kanisa yo korokana babwate myora ase kanisa amone byoge binde egento ekagere bune segie niko yabangire abo mapema kulende nonyina boni go ebyombe byaburu konyara gochamo elibanyara gokwanira engane yo ekyo getigalete bono no gochikomolekirana kyebimbe biranyara bikoigwana egarokeli bari kandi gochikomera nabo igolitukoli yankyo ase kanisa yo liboli ndribuna ankyo gosemba twale okoigwana ko reporter ya Ndizi TV ritirana nchenkoro kwa Vincent Onyancha.